said the crowd room fit papa will be any da. Minya, and then me koto binya be maybe videos so. I see a friend no asante frafreni. Na me yedi tie the video na the man no eye video ni say. Lady be say your friend no say Ernestina Opoku ye frafreni. Na Ernestina Opoku no patchere say abrante anyo ne ye friend no asante frafranyo no. Me we de ma me hwe we di ni. We see ye friend no Soja man ni di no. Na mbese bi utie asemo a ye nua ba frafreni yi a. Se ye friend Ernestina Opoku so for Ernestina Opoku oka na toro bi a eya na ya me yase mi wi ama santifo enye sese bi enya do kasa na mepe o me to ni personally a me pekasa so on ma san personally pa ni mabrabo me physical life a nye yofo me franto mago ntimnye bi prago kwa me na nkwanchen na me na baby bas kwa na mtimu a na me hye bas ne nche me pe problem bia na so Edu mbre bi say ni addressing issues like this. Me too attached because me head achi me hene. Eya me head achi echiri bi nsem na mewe. Say da achi say ye mu bi bebo mrewa ni ewukwa. Ye ma mu ani ya ma yo asantifo omu nyiri bo mu hu ne yekoso. Easy so bi be yo no mbone. Eya too easy because omu hu ne yekoso. On my thought the idea say democratic na one Ghana o matter sa idea no but Ghana na utim no santini akoda santini abayoa santini abesiwa ni asantini aketesia asantini krache ni asantini abemo ani asantini abesiwa bema wo sawa hwe wo ya Ghana no nkom uni dofo fa we hye utirimu ye pa se onyame bo wo se wo ye nipa papa se de o de boni ne betwa oka enipa ni nkae na Ghana ho particular no me worry ba kwa me wo pa ya santifo a omo do nipa too much say omo hunu se nipa we obetimi adi me bone ebe last 5 years am sha say ka asase mu yi ene abafom ubonwo na the poster abeto obehwe na santini abayo kama yakuno ubehwe na yetuo ne de bo no ubehwe na ye mobile money ni Roberts ubehwe na poison ubehwe na eniema basa na see social media da roman interaction ye nipa bebre aye careful e wa nuanom namfo ene agudiem na sunya no nko a ene yasa yese be ma hiam amade mu do beto nyanye di kwa munya mommo ni na ho me nuan sabi tani a woni ne nam no onye wunua do ye wunua ye wotani bi wo ha wo ye good pa wo wonkaye wo ye good wo so fa ne nua na de wonye no ono se de nya do mpa unua na be papa bi de so ba betre internet so na so to asase so ho na odidi ho na onum suo na still oba be abehye internet so edi watama di asantefo atem woni nati mantam ba kwa awoso sama ne ma wohema aye friend say ahimfie ho de ne call na busa se de na asantefo ya wo ti internet so a wo di asantefo atem abra wo ti asantefo asase so it is time to take every small matter as a serious matter. Now be protect on dignity and respect. That restore the back. I was anti-memo. Se momo ba ye ne nananum ye bobone a. Na mo nananum kodon krofufu. Eko wo on fufu. Enuane kura na e mo mbini. Aso ye nananum ne mo ye dom ye nche. Asantefo ne ntafo tena ye. No kuradi ntafo bi di ma ye nananum nti. Ye nananum bi enu omu didie. Enu wonum godu. Wonum eja pade ma wonum mom disie. Ya nanando onu mebi kosuku dibi tutu akwan onu manche onu masi ankire ye onu beka busua no se busua necessary wo se wo onu dia so akwantuo na se NDC aba na se NDC fo etan asantefo nti kwako se NDC party ni ma na se NPP party mu aba be se de anyado abetan asante abeka se ma enim de atra asantefo a sister woni ni di agwa edai wono anytime be on internet so na wunim so oni di agro 1 2 na mo asantefo de ye wunim sege wei o ma me be wu no kumasia o ma me yesremuni o tire be sidan e wa asantemem akofa ni nua no nyina ba
o papa ye siremuni wotime besi na wa asantememu ko fa ne nua no nyina ba ade wo ma ko school obi anti wo mo anka wo obi anka wo no obi ani o mo hye na sa nipa woni ne di agwo ba ko mienu na mo asantefo de na mu ntafo sa nipa no ma me santini ba ne santini abayoa ketesia chuhu fi ne nchen na wonya wo o hesitate se obeton wa mo watanfo ana wode aduro begu adwan ma mo odi e kasa kire mu se ya otan yanyini ewonimu na sesia na ono nam no sabi anya do sabi abra oyi na di kire wo na mo asantefo de na mo asa nwusa wo obi nam no kasa nsem wo kire wa sister different wo asantesem o hweye na bo kra you tese pamono kwa mo ko kache se fi no ko hu kwa delete the number na block number because asas no te so no wo dia be wo nche na seda ba ona ne kasa na mo asantefo de e wo so twe hu fi ne nche se mo fi no te a kache o ma me so ntu ni fi ho kache o ma me sa asantefo de nyanju ba ha asant ni fi abetna wa ide she mo me take ni ma be serious o se yan take ni ma be serious a beto brebi be ya kokwo wo yan kasa asase so me see me biggest fear and sa na ma wi e beto brebi yai ye be minority because o ma from o kro mo wada o pefe o ya empty and o mu nyina begu ye de so de ye mo mu nyina anya o mo fe de ye o mu nyina o mani so o mu nya opportunity say person mu so bi atan asante no pa ko no o di asante atama no ma koso no achi no mo na pa kra e ba ko yesu ye beta na ye kase ye nua no wo mo ono obu se no nua no nena no ba no mo ye power pa ene nena na ba mo ye trouble adwuma no omo ma na wo mo ye power pa adwuma ye ma me no mo na WhatsApp market na de bedi kura de mo omo no omo so mo ma acheche omo chi eye power pa omo je nkora no eda omo na so kopem so ma me ne baba beje wo no ebi kura de wo no ko fie do mo ko hia de pan ade abone ne aye omo obi asom obi na na so omra ye ntwa recruitment adwuma bi ama tribe bi aso obi mra ma ibini obi na aba no obepe na adwuma no waye obi nkanchi obi so nkonkwa e power pa obi na atun bata no aba no be na adwuma tribe adwuma santifo nya na omo ye bi ye ka banda fo nyina o ka santima no ye nyina na na ye tribe adwuma no ye nyina na na ye mate adwuma no obi ibini anya obi na ka so nko ibini no etan fini hifa papa ya ye mu nyina mo nkai wono kasa wono bi ye very good na wono bi no ho me se so ye ababa wa ye santini ababa wa no matter so wo asantimemo wo hafo asantimemo obunu me se ma woni na ho da bia me kasa asem wo kire wo me se yan hwe yie e be ma knowledge wo ya sase ne so anya hwe beto ble bi anya no kasa me dia me nsuru mu me ka me kire wo me ka me kire pa na mo woni na ho because na internet by na hu se mu bi no yo bonia o mu bi ungrateful shana no de esi buase na be hu se bi nya be nuanom and notness ebinom hwense hu omudie bo no obi asolai na ye ne te ye buase wo na oto buase se buase no ni na ana wo se na akekere e buase no wo dia ana se bi nya do hini be no e no fo hini a buase asase e ne dia wo asase bo ya na santini se wo ko create problem e dia ma santifo sa da ba ni ma santifo nye week nkopem da be ye nye week da wo asantimemo yenye me me batan yo me kasa ya hwe me yem hihie na me kasa kire wo isa se ma fan se da bi obi apani die yi na me de me na me de nsai ana o mutiti internet ishi ana me ya sa wo be konkrani ana fa ngosia wo be kwa nwunani ana fa ngosia wo be kosremuni adai nti na da bi asante because ya minimum mo ya ni breke ko ya minimum ankasa oni ni dia gwa so no se na mo asante for de mu djamo num dia na mo asante so de mo kasa papa menu be jagro die because oni mi ho ade papa try bebrebe organa ho unka na mo mega for pa no am no to nse didi aso asa wo sere asa jam se de na mo asante for na mo de anum dwa ayade wo tirim ayade wo kasante for akiri asembone ayade mi nyasem obeka gu me so awasam ye nyansafo na kana sanfo nyansafo pa mesa agro no ni mi di na ye ho so wo sere na me ne oni agro bio me ma wo nche bio me kasa ho bio o me ka che obi asa wo nya me hwe be me na me nim yo aye me because o tan me na santifo
Sa wo fu sa me wadan for ne me na wo be kasa na mo asantefo de che sa wo tan yen na mo asantefo de na mo asantefo de mo yi so sa word na me man che bio me no ye adwuma kora me ne nkase bio be na me nim asantefo na ya ba me nim de ete me nim se ne esi dwene me mfa wanga na nhye wadwene na say wanga na mpa ka nko a onye nipaku a na bia tatawo ne yedi woni ne ye kam ho asambone say wanga na mpa kada bia nyi chiame to phone si ho na disrespect no say wanga na mpa yenye wanga Kevin Tiller na no ye nyina chi wonim so ya nwonani onso akofa togo sira besi togo sira bedi na temda onso afa togo afeda bedi na temda oni obi atem hoda asukọ vota chi ni ho ya tu aba ma NDC efri tetetere de ba pem na shi ni vota eso oni anwonani ni bi atemda de o ye ni nyina nda ho political agenda ya tribal agenda ehembi so kasa chere santina wontie wo do nko bo NDC amanyoko na ukose party member anye no na eboni no na emomfa wadwene ne kọ emfa akoma nkọ na yemfa yakoma ni party achi obi omu bi ekura agenda akade ebe nti na NDC as a party no santini eni ani mu bi da pen ede ebe nti ya han na kwabrado fo mu nyina ne osebo nsu mu ya santefo eti kwa be so na santefo ntimi lidi NDC ne ejuru mo general mosquito so no o ma shase e wo na se because I wouldn't say they are link was Santi or ya Santini. Only say Dania or sa, you know, it was much as I want to say. Yenia no muka se kwabra du phone code in the chrome MP answer. Nan this ya konya de na Santini babidi. This have been the agenda all this one. Mentia se. Minim nienti ya Santifo ka NDC pattern. Na anya alarm so Santini ebe NDC ni. Emle bia no wasi ho kwan. Isa say, a democratic word. Party bi obi apabia no kodwon. Na debe ti na du Santini so onya position bi so be fra bella e wo party ni mu a yetimi akika nsema wo na se a mesem wo ha du yo debra so be di president yo ndisi mu a sereme ontimi me di president yo ndisi mu da o mu be di position ni sa hwe ababa wa asem oka o de tini na branch ya no so kanya asempa se de ya montene ya no Montafo na mu de sebi o ye di mo atem se den a montene ya ono ye di mo atem se den kra mo besa asole e di mo kokro moti we akoto mo aba ma MPP no efitin fie kojo ho ana MPP fo ni bi asantifo ni bi status o mo de ntafo ye nim e betwitwiri form ti mi di atem sisi ye kwase mpani ntafo mo anyina enso still montafo kro ya mo da so de mo kokro moti we eto aba ma MPP MPP party no one etiye asantini netiye asantini kro ya sa ejina hanum se we yetani aboa enso still na wo da so de kokoro moti we ekoto abama MPP aya listen you see ababa abranti e defense jaman okasa papa so people like this as what kumasi o ya me no kase video yi eni pe nim ge we personal e video yo as obesa fra baba o eni pass mesi wo hene asantefobia ye moa Asantephobia I lose all dignity. I say ababa white kumase. Shall get a one tilma santini. Shall a tiny one tilma santini. Shall be tennis a one moon a masantini. As was way fra frenia veno, se Faustina popoku. Or fra frenia. Your friend for snapoku. We must have busa for snapoku fra frenia and I say, and next popoku fra freni said. Abraham this for Abraham is for. I shall see. Atu abade ma NDC for the papa bay no money omukromo ha enso ye first most common way but how many nsuo no munya e wo no mukro no mukrase how many infrastructures ana sa NDC aba no a wo se sesiremu ni koto aba ma MPP ni a esem ni kro de yaboa na santifo kase esemfo ye moa na santifo na ti MPP party we chere say and history na mo ye free and educational address system ni mo no e be hadwini ye papa o santini me meti MPP. Now what is the meaning of MPP? Northern People's Party. Eya santini neti o santini bi anti MPP. O santini anti MPP. Na santimemo for at National Liberation Movement. O santini bi le no what party e fe na MPP da. Na National Liberation Movement and yet
ena bi no so ti gamashi manche ana gama se gamashi asadai ena Islamic Youth Organization ena Anglo Youth Organization ena kabom na be UP party ena esa akoba bi the New Patriotic Party o ma be se din no ena New Patriotic Party ayede na New Patriotic Party no asantifo na ti ye abra sa MPP na Northern People's Party ye ntafo I said dumbonom na ti ye every na mapusi ni dagomba no enkrofo ne frafrafo omo na ti sa party ayede na asantifo na ti MPP wasantini ben na ti MPP Northern People's Party ayetani na ti ya wasantini ne wahene na ti MPP party no ayetani na ti ya na se anye bia party no wujina o say asantifo party no se bi enyado yenya ntafo on my babe vice president elu mahama no yenya se bi tani o ye fra bella o babe di party nanim na so NDC no a wo se eye mu ensemfo party no osantini medi animu bida not even vice na sabo be sa to aba partisan dia ene ebebe mesi wo bia wonim sa baba o wi e wo kumase woji ene kurento bi ma no esa se wono pache se ya santifo mu ntafo a ano nkotena sirim onkotena antafo kurom na wonya respect adanti no onkotena ni kurom no nkobọ bra se wo do obenya sumdue e wo do obenya respect e de benti na wo feel comfortable eti kura osusu yeso bi mu e kura osusu yeso bi se wo ye moa wo da so to na maami abetena ho akofa ni niaba na ni niaba betena ho akofa ni niaba na ni niaba betena ma ye ho ma adidi nzongo ekura ye mumu mutimi ti nzongo ati bi menhia mutimi si masalachi menhia esu ye mumu maji sepe bokurum alaba asuwase sewaba kumasi emfirifini maji woni mu nyina afa aye ni nzongo esi mu masalachi bonia ye fo not net fo binom tachi ma prenta fo dos how many masalachi ni how many mosque ni si ho tachi man yes sabi munya no biya transit ho how many mosque ni si ho adena mu ye bonia fo sa yeko bia se asanteman yeko ni 2 billion enkura wa santeman no nyina ni yenkura se nyina se kabo na 2 billion ebu be se 200,000 mu wo mosque mu wonzongo ho e de be ne yanyamo na mo amukrom na mufiri wo no how many masalachis na mabibie ho how many mosque na masisi ho asantefo monsode na nkrofo we niaye omu ninkaye umeja wodi ho wodi apro we ho na mesesa me masantefo mu tankuru wo tan ne ane yete yedai wo tan ne ane yesa yedai wo tan ne oba ekrom abe yedai wo tan ne obi asra wo se bra asantemam na be eba be eduma obi abe foso wan de ka be so abetesa wo ukrom wonya asase wo tena so onye munya ekrom ba na obi amefra wo se bra ho ye mpapa bia munya ye dia ne anyamo ukọ nofo osantini ben ana santini utan ben na o nofo kuro be so na wa santini utan ho nofo kuro be so na o nsuta otade timi gina santima mpon e ka se men premier fa se bia nyado asantini me DC yi wan na betimi ka sansemfu wo ya che no anyi ya santifo obadaye ya gine se ni mu nyina mu ye nuano mu a wan na betimi asan abotisem wo edi a kire no wo kuro mo betima besa nkrofo timi sore no ma gina kumase no ma kasa me bia titia me wabi wahefo kura se bia nyado onu enye development biala eni ma dia fe development obi betimi akogina akofa ma prusi hine a no so se obu no obi betimi akofa na bedi natem asantini bele ni ho ebi mponsi da eso abra ye mama akonya wie no ye dware mo ama mo ho awo wie no na masa kan ye asatetem ana satifo mu ntafo wo mu wa tini kuro mu ye den ko bio mi woni pa mu mia me ma won chan etisi ye mumu se de mo kan mo pa ye kuro mu be ye dan mo masala chi atwa wahia no eye dan na atwa wahia sa enkra ho mo masala chi ntimi twa wahia na sei mamobi
Every one of my son, you almost saw no back. Move flash in the so. Santini Ben, the best idea natural. Santini Bay and the best idea natural. A king, Charabadan. A quite Jimmy for Bakwabaso. Your friend is sharp, broken mammy, no better distracting me. Why? Ha! Why? No better me as I man the actual. Obedient to me. It's as you ratchet me call my acquaint. You ratchet me or my acquaint. I don't know you bunia for sir. A debent tina bunia yasamu. Yen yanum tafu binum. Bunia yasamu massa. A debent tina mubi ninka yasa. A deba sama. De bia na makoshe NDC chi. Na mudia santiatem. De bia na makoshe NDC chi. Na mudia santiatem. Besi ebusa mo se. Mukuro mu esinem hono. Ene mo try mo sini da gomba ne dagati ne mamprusi ne ye fense buzanga no mo ne frafra ne kusasi ne mo ni adade no. Mo kire ye mo nkuro no bi. Yo santini bi ye DC ho just one. Mo kire bi. Monsha mon ko ne ba ko pa wa santini bi si miye assembly man e wo wo ka say ye moa on anam ka say momoni atese ne ye ade wei but the next 10 years e will say chum e wa santime mo o tell bele no o say man a chance nobody DC obedi MP an assembly man e san say hands go hands come and sako and nsaba no bonkum so odware ni fa o bonkum dware ni fa Mimi nyala wudi o nyame bi. Mino yedi di bom, what dimi di ame de mini wadi anini. Wan fa adi ama me ni bia, wuni me de. Ya no ane say na amene. Still amu be bu ni aye. Hwe alaba. Ya na o say bonsu achichiri kura ntise. We de mayo. E kura ntise wo kuma simfimfini. Wo ya be kasa santifo muntafo. E de ane anyama mo. Kokumas kwa santimam potam ahudo bese ayi sa constituency o ye 47 na e mo 38 entafo nko na ADC yo entafo also be complaining da mo na mo si ani bra na e complaining also be kura ka ho asam da mo nya di bra na mo di bra ni bolia santefo na mo wura fi kwa santefo ana wonu mpo aso masin na mo ko mo suku asantefo na mo tra wonu masase so ana mo di wonu so asafo hene Muye boni ayefo entafo binum muye boni ayefo munin kaye mu binum didi wi anom do ma no twiri fom wa tre kumase anyini wo wiere nyame mane so no konya nkra kotena ewie se pe no internet so asa me bia wo mi kumase me sa asantefo no matena sa nkoko mo de mutimi enya comfortable kase asantefo moa Bo santini di o timi ka so wa boa na wo ye mmoa se monka wo ni pa bai e no ni nkaye aboa wo ye nipa na ni nkaye hwe by this time there so ye 10 year wo ye hwanu me I don't fucking care wo me fa because yes wo generation wo nchiri ma omo so ba sa santefo ya mo won mo ban ampe da achi amomo omo da achi ho ba ya de ai Ade ni yeso ye mane o wachire ndi na onum so be ha die ni anyama mo ye kuro bia mo ozongo hum ye kuro bia mo si mosque hum ye kuro bia mo masalachi hum ye kuro bia mo di DC ye kuro bia mo di MP ye kuro bia mo di assembly man ye kuro bia mo de mo ho hyehya hemfie ade ni anyama mo ade pe pa ni anyama mo sankrofo wi no e kuro bai na abenya sa ade wi ukuro mo okra wan yefo no so omani ate omo bo indigence no ajapade ho ban ukuro mo omo bo indigence ho ajapade ho ban to santini ni MP ho oni asamene ma ho oni DC ho wo de woni atinti what tene be bia akanfo asase so MP ekoso nyina mo na mudi wo be nya MP tani berekum west berekum tani wo be hu na ye fense wanchi tani wo be hu we adan kuma utani ubekwa efense mampotani adai ade ni anyama mu ade be ni anyampa mu na mu ninka yesa na mimremu mu mibremu mi ankasa mi ye muade asantini ba mi ye muade ani amoame me ma aba ya ni na ho me ma aba ya so eden
yentie ye maame no masem yentie maame no masem komo ni beda ho a na komo betie me kotosere ene me ne a me bom ho anopa edi fra wo ma komo be gina kwachire so mo da kyen na wonum gina eno obudi di fit wi ya hwe entafo dom wa be onum sala we nipa dom wo be gu kuma se ho na sa 10 years 20 years to come wo santi na wo wuti kuma se no wo population no what nefa ye kasa chembe bia muti nyaso wonum no mutem kura no mo ne muti se o mo dom wo yi nantafo wo mo ye efi wo mo nyemu a eye 100 da emu 30 pe na won kaye emu 30 pe na mpene ama wo nya santi ni bone emu 30 pe na mpene so be support to say obi be ko tia santi 70 na kan wo mo nyina be to santi wo yi ntafo 100 gina o 70 be to santi 30 pe na 30 no so anya sa no o mo nim se wo mo nuanom binom ye boni ayefo they know e de ne anyama mo ni pese o ka kire me se anya mo de ese ya ama mo bi e ko be na wo be awodo me be tie se ye ade ama wa awodo me mo chia ase ye ama mo firi wo kotafo ama mo ba bia mo sie mo firi anya mo de ade ne anya mo hwe kumasi asafo he masala cha mo mosque mo sie si ho wo ko ba bia the same thing ade ne anya mo ade na mo ye boni ayefo saa tafo binom wo so sie sa santifo muwa wo tia santima mu ye de ajiwe nyina woni tirim onka o papaye we nyina woni tirim okodi ya okonya nchira ministry na odi koti asante ebi na ayimu ntaka oyem okonya ayi efe se defense ministry on fa santifo soja no ayi kululu ni ati try bite online ni efa ntafo nko a enim de akoso nyina ha memma me yo benti osantini bia wotie me wo ye me ba emfa wo se mi swa emfa wo so wo kyan me panyini tie me ne na me woni na ho wasase ayi wo japade dwene wo man ho kane mpanimfo nim nyanse nti wo se ma o ma mu nsam ye wo hiasem wo sori ya no pa awie nwumere nyina so obo mpa ya eya kai wo man no na fa wo man no hye obo ade ne sa ojane de oho waje odi akenten so omo sala wi a aya hwe omo sala no aya hwe nipa onum gukuma se ho hwentafo omo gu street so no omo di se sala so ahwan hwe omo hwe ni bebrebe adai ni akasa kire mo munti adebe nti ni akasa kire me na santini ba sore no onyinsan ya no akoyi atogu sister minim sa ho kire bawo na emom wo beboa me ya protect ye nsase wo beboa me ya protect ye man nti wo wate wo ma santema enyinwu me kura me che opanyina se minyinsa yo na mnya miscarriage minyinsa minya nwu minye ebisa ba eti misa implant ni sa birth control no minumbi aka me kuna ka metimi a 20 dia ma santema sem wa hoden a minim se hia ne aho kira ba beto ya dia menwo nko ho dwedache ho anye bia ma wo nan dia ma santeman wono ba wono mo wale miensa ne nan ya mema no so asabi anya asabi mutimi wale bi ka mo yere mo yere ba makwan mo so mo wale bi nka mo ngo adai ade ba semo ade ne ayemo ade ba ne ayemo enya mo bone but the bia mo de bone tue papaka me na ma prempesi ade wonti na nige no ho ase about 5 years ago masama me ka ase wotie me se wo na fagu ho he ya ma me no nyina de kom na owo ye aso ya hu to bia na de bedi kura ya de so ya hu na tete he ayo bia na wo ma na mako school lewe no nyina wo ma nko school nye school na kire riches school na nkire yedie oba nko school aboni ni mu na mo bonya basic knowledge na ye obi beye yi a free school okoye na kakwa ma enu num ne lewe enu no ene na nse ko mu nye yi talent na me nipa yi nti wo what sister wo gu ho na fa sha sentiment mo nyam na emfa mo yensa ase ne japade ne ye da ache mo ban ne ye keto eho be kire ye na nka kire wo ene po edo so mponi ho na 10 years to come na mo nkese
And I won't say. The 10 years to come, 20 years to come, 50 years, near I had the Crawford's a bomb, one who go. Or fire me and say, man, who go, now the auto. No, comment on the first head, man. Huh? Morning, Kay. And it's with all due respect. Your best say in Yanum and tough will be them say. Yama own Mukro Medio Mudisi Nyeda. Yama Mukro Medi and Peter. Yama own Mukro Media Salmon Maida. Sebia Yamu, Sebia Brawa. Yama own Mukro Miamo and Koswahini, and then Koswahima, Edda. Yenny and Yama onum. You be see Busamo, no more Santa Forano, no more be a town Santiano, but to Edia Chapo. Ube console papa no ntesa ono maame no mo ho ntesa omo maame no papa bi won kai pa bi won kai bi wabadaye na won ma na omo nyini ya ni so ya so ni edi asante atamu a atia me kura won mumu who born dog enti sie mumu a mo modern na mukom krum why mo modern na mukom krum it's as a privilege we akwasi bro ni kura etu bata na ye kura nkrata okrom ye on fa sa privilege we mayai sa privilege ya mumu wo asanteme ho no abroche kura se ha system no ayi adwuma sa privilege we ye ne ye kura nkrata okrom a on mfa mayai monya all privilege ewo asanteme ho munya ye na mugina na mbe ndi system ena tafo na asantefo mumu ena mo sade a na mko to ba ma MPP woni wo adwene a na wusunya de ye ena nye electricity na ye sickness sa ka be ka se MPP asantefo party Santini Beneti MPP. Asante for party na okro siremuni di animu no. Ha? Na ba omi ofri joso. Ana ba omi ofri mampong, ana ofri bekum. Ana ba omi ofri nkranza. Ana ba omi ofri siremu ho no ofri. Asemu nkwa. Ukwa MPP party etafo nkwa na gum. Yo wona ye ayi efese party chairman na fa ngosia. Asemu asante for party mama ne na ehu. Asante for nkwa kojo political party amanie eno watan eno muhu na po be vice president na NDC akoshe ye kasi ye nana di mabadu se motuma no ye asante na fa gosia eju ala ncha matenso ene ye kan ni sinchen ni ekofa umi atani besi ho wodi ye first vice president 8 years wasa be ye first party frabela wose imuntafo na mo na mumu ya na ye ni mumu obi da ka so na namra be adwuma obeye ha ebi no suafri ono maame wampa minya be ma ebi no suafri ono maame eno papa entafo no ya mma mo kwa mo metena asase so nsa be di ani o ebi nsida etwam untumi akokuru obi anchekere wonsa obi anchekere wonan obi anka ahwemfa nchero card si wo no ena okọ na bode no mu ne ena okọ ba bia ne ya so asile obaka so ho yesirem onso obi aka nwasem da na KM boss why you ho bubu ba bia aka afọ ne tena oso yo ya yete ase uwi afa fa besi ne kọ ba bia ntafo no gu a o ma obasa no fa besi ne kọ adai boni bay santini mo wani na ho wumi ya o yetani o ye no unim no so oye good na de onye no efi wo sie dia sanche ni da na onya won fans pe enti me pasa me meton madwe dia ma oboa because me so time sie na woni wonya chances ni ntia omunya chances a na omo azibetu omu subaje e muntaka tibi ko hyesa amodua ti ba kutia santima muntaka so mummoni na santima no sabi ya nye ni yia ono sabi anya ro betwa fa so do mutia no obetwa fa so enye ni yi wate na msese me pa my operation makoma miensa me manyina me operation na se bu kwa me nyinsa e afi my dear me nyinsa na me pon ye wate because of us my therefore we come in just man ye critical aso me nyemu amewo because me wo nienti a me pese me wo bebere me wo nienti a me pese me wo bebere I see you to your grandparents are in Tafo. Look at this nonsense. My bush, I'm telling you, Obemena.
Tani mama busuamu da. Me a typical Akan woman and a typical Asante woman. Me hu tani wo mabusuamu da. Ebi ni mabusuamu. Ne ma ideology bi na modern nam se Asantefo ntafo asefo. Minim de o kan sa nsemuwe. Wo ga for tu na for otumfo efense video na mode ababeso. Mo ya wo for otumfo video na mode ababeto. Tani ni wa here. Tani be na ne wa. What do you mean busa just a simple question. A dana heart na butimu. De tete heart na no butimu. Obe matintin gram obe na be kosa heart ni. Yima no. Obe matintin gram on ye wahene. And the dana na yesi no obekom. For your information, una nanom na ye dwarf. And a ye na nanom omokwa akon no muko wa. Ni edo omo yede mo kunafo no amma mo krofo na ware. No mo ma wo mema edo mekwa akon. Yes, okay, nyakwa. Bulu say, you are preaching hatred. Then Asante should be allowed to acquire lands in Accra. Any etie we be mena. Asante ni bie no akoto asase won kan. Na wasi dania kwaku gina nkran asase ne so akofa ga manche di natem. Asante ni bie le no obe woni sa. Asante ni bie no obe kase. Ogina nkan bonte so no ho no odidi. No obeka se nkranfo ena mo ya jimifo na mo tanwe Asante ni bi eni ho. Asante fo te said ye be na wo tanwo mo said ye ya. They respect custom. They respect tradition. Ya tete ye meye. Ye bakọ batadie na okodi pa. Onfa no nkowura nsemu. What? Onfa no nkowura nsemu. Chema Asante ni kura wote nenkra bontene so na kara pra me na tena ho. Na se ya mo se afiri fa katachie ko kan asembone. Mo fre na himfie wode mpata koy. Na se mo se dana samwa e kan sema mfata. Wo ba himfie ko pa chew. Okwa himfie ko pa chew. Asante ni be ya no hu so be gina bonten. Se me metenkra ha na masimi dan. Ye ono ya Asante no nim se baby ote no eye gafo ekuro no mo ma na baby ono ato asase ota. No akofa ohin la mancha be so se wo la mancha wo ya kwase ampanyini. What be ben? What will be ben? Mo nya no kwafo mo. Munye no kwafo. Ya mentafo bi bia wa Asante memo. Ya mo bi bia wa Asante memo. Aso munya ye ne a. No mo kasa kire ye ne a. Ase enye nipa. Ye no obo tie. Tie respond bia, tie responda. Ninia be ma ne ka kire no. Nyansani be ma odeti. Montafo na mo de sebi o ye di mo atem se den a mo ntene yawo no. Ye di mo atem se den kra mo besa asole e di mo kokro moti we akoto mo aba ma MPP no. Efitin fie kojo ho ana MPP fo ni bi Asante fo ni bi started so mo de ntafo ye nim e be twitwiri fom ti mi di atem se ye kwase mpani ntafo mo anyina enso still montafo kuro ya mo da so de mo kokro moti we eto aba ma MPP MPP party no one etiye Asante ni netiye Asante ni kro ya sa ejina hanum se we yetani aboa We enso still na woda so de kokro moti we ekoto aba ma MPP Listen to Coco. When you about this, no Coco. Yeah, travelers in your own, want to mean dialogue. Travelers, what the travelers are teacher or man, I'm